pored grijeha i smrti, koje ne možemo da riješimo, postoji i prisustvo demonskih sila. Svakako grijeh koji ishodi i smrt koja ga pečati i projavljuje, postoji, braćo i sestre, i konkretno djelovanje i prisustvo i miješanje demonskih sila u naše živote. Čovjek protiv palih duhova ne može da se bori. A šta da se bori? Ako ste imali nekad iskustvo susreta sa demonskim silama, svakako da niste imali ništa značajnije, sem ako niste kroz okultizam i magiju čačkali, pa izazvali i izvukli duha iz magijske lampe. To će Gospod dopusti da bi nas na taj način smirio, međutim, to treba maksimalno izbjegavati. Bilo kakav oblik okultizma i bavljenja magijskim tehnikama, vrlo opasno danas i tekako ponudi. Imali ste priliku možda u toku sna da osjetite prisustvo demonske energije koja će vas potpuno paralisati. Do te mjere da nećete moći ništa da pomjerite, ni ruku, ni nogu, ni tijelo. Bukvalno paraliza. Jedino što će biti oslobođeno je umno polje koje može kroz molitvu da vapije Spasitelj, Gospode Isuse Hriste, spasi i pomiluj. To je jedan tipičan primjer, odnosno projava odnosa naše sile, pale ljudske prirode, prema sili palih angela. Tu smo, braćo i sestre, potpuno nemoćni. I u toj nemoći mi smo jednaki. Nema ni jednog čovjeka koji bi mogao da se pohvali time da možda izađe na Megdan. Ne samo sa knezovima, jer i u tom svijetu palih duhova postoje različiti činovi ili nivoji. Pa postoje obični đavolčići, a postoje i knezovi, i vlasti tame, kako ih naziva sveti apostol Pavle. To su ozbiljne demonske jedinice, vrlo ozbiljne, vrlo nezgodne, i one se šalju posebno na pastire naše crkve. Mi sveštenici i sveštenomonasi smo u dan hirotonije, primanje svešteničke službe, dobili i to novo breme, to jest novog neprijatelja, koji od tog dana postaje zadužen za nas i za našu propast. Svakako ne bez razloga, jer u tajni rukopolaganja svešteničke hirotonije novo rukopoloženi sveštenik dobija velike blagodatne sile da upravlja njima po blagoslovu crkve i kao takav postaje veliki neprijatelj, neprijatelju Božji. Ali izvan crkve nijedan čovjek, braći i sestre, ne može ničim da se usprotivi strašnim duhovima iz podnebesja. Tu smo potpuno nemoćni. Imali ste nedavno, ako pratite evanđelski krug nedeljnih čitanja iz Svetog Evanđelja, pa smo nedavno imali priliku da vidimo bjesomučnog Gadarinca, kome je bio legion demona, hiljade nečistih duhova. Pazite. Su ponizili ljudsku prirodu, zgazili, naučili nas da se klanjamo svemu i svačemu. To je duh idolopoklonstva, duh lakomstva, duh razvrata, duh bluda, duh sujete,
Sve ono što danas vidite oko sebe, ona ispraznost življenja, sve je to ispunjeno tim duhovima. Onda recimo kad vidite otrovne sadržaje kojima se, nažalost, u velikoj mjeri napaja i naš narod preko televizijske ponude, a kad vidite to jelo koje, što naš narod kaže, ni pas ne bi pojeo, koje se konzumira u ogromnim količinama, to ne može biti ljudska potreba. Čovjek ne može imati potrebu za takvim sadržajima, nego neko koji je ovladao njime, traži sebi hranu, traži sebi nasladu, hraneći se našim ustima, našim grlom, našom utrobom, našim životom, našim organima, zadovoljavajući svoje nezajažljive potrebe. Dakle, Satana, pali angeli, to je bjesovi ili demoni ili đavoli, kako god hoćete, neprijatelji svakog čovjeka. Evo baš nam večeras vladika Jonikije pričao vezano za našeg starca Savu, koji je obnovitelj i novi ktitor manastira Podmajne, koji mu je govorio, dok je vladika još bio cetinjski monah, da nema neprijatelja u čovjeku. Kaže, čovjek ne može da ti bude neprijatelj. Kaže, đavo je neprijatelj. Na čovjeka nemoj da se ljutiš, on može da bude instrument demonske sile, ali uvijek vidi da je on iza njega, da ne bi osudio tvorevinu i brata koji je u nevolji, u ropstvu. To je jedno visoko i vrlo prefinjeno duhovno razmišljanje, kome svakako svi mi evanđelskim podvigom treba da stremimo, a starac Sava svojim životnim primjerom potvrđuje da je to i danas moguće. Dakle, izvan crkve, braći i sestre, protiv demona, protiv grijeha u koji nas uvodi i protiv smrti koja je plata za grijeh, mi lijeka nema. Mi izbavljenja nema. Nemamo rešenja. A možemo li živjeti ako te probleme ne riješimo? Pa to su naši primarni problemi, naše primarne bolesti. To je nešto što nas ujedinjuje. I tako sjedinjene, kako je to lijepo i čuti i vidjeti, tako sjedinjene privodi jedinom izbavitelju, koji će radi našeg spasenja, radi spasenja ljudskog roda, ljudske prirode kao takve, sići sa nebesa i, kako ispovijedamo svakodnevno u obavezujućem simbolu vjere, sići sa nebesa i ovaprotiti se, to jest očovječiti, dakle primiti ljudsku prirodu i postati jedan od nas. Pazite, Božić. Obratite pažnju, Hristos se rodi. Samo iz ovog ugla, posmatrajući ovaj praznik, mi možemo da ga praznujemo, mi možemo istinski da mu se radujemo. Ako prije toga ne prepoznamo probleme, odnosno ropstvo, ili kako je Ava Justin nazivao hermetički zatvorenu tamnicu, braćo i sestre, mi živimo u hermetički zatvorenoj tamnici. Tu niko ne može da izađe,
Nema ni jednoga koji je uspio da izađe iz te tamnice. Ni jedno, pazite. I kao zarobljenici, kao utamničeni, mi posteći božićni post, ne brinući druge brige, jer vidite, mi nemamo drugih briga. A koje su to tvoje brige, oprosti? Koji su to tvoji problemi? Ti isti problem imaš kao i ja. I isto kao i ja ne možeš da ga riješiš. Tvoja porodica, koje vi to probleme imate? Iste kao i moja porodica. I nema nikakve razlike između mene i moje čeljadi i tebe i tvoje čeljadi. Bez obzira što ja, vidiš, bogat sam i moćan i slavan, a ti jedva kraj sa krajem. Međutim, vjeruj mi, nikakve razlike nema. Grad, u kakvoj je prednosti Podgorica u odnosu na Beran? Crna Gora u odnosu na neku drugu goru, neku drugu državu, naciju u odnosu na drugu naciju. Nema razlike. Isti problemi i ista nemogućnost da ih riješimo. Problem grijeha, problem smrti, problem prisustva, nepodnošljivog prisustva samoga đavola, satana, demona, čovjeka ubica. Dakle, sjedinjeni, braći i sestre, osviješćeni, pazite, to je podvig, duhovna strana posta. Potrebno je da mi ovo priznamo, kako kažu sveti oci, u njihovoj, da kažemo, asketskoj filosofiji. Mora da priznaš, kako kaže jedan među njima prejemnik vrhunskih svetotečkih predanja, sveti Ignjatije Brenčaninov, a on je dat našem vremenu koje se koprca, koje misli da može, da zna, da umije. On kaže, stani, kaže, priznaj da ne možeš. Priznaj. Bukvalno onako prisiljava nas, ubrzava proces. Ne možeš sam. Ne smiješ sam. Nema potrebe da ideš sam. Od tebe se traži samo da priznaš da ne možeš i onda iz te nemoći, pazite, to je blagodatna projava, poznanje nemoći, zatezanje te tetive, ne mogu, priznajem, ne mogu, pazite, ne mogu da riješim grijeh, ajde recimo na ličnom frontu, borba protiv strasti, pokušavamo, da li u pitanju cigareta, da li u pitanju narkotik, da li u pitanju bilo koja druga tjelesna ili fizička, duhovna strast, ne mogu. Iza tog priznanja, ukoliko mu prethodi borba koja će nemoć da otkrije, tu je moć. Tu je moć, blagodatna sila, kad priznamo ne možemo i kad se predamo onome koji sve može. I hoće, što je vrlo bitno, jer možda bude da može, a da neće. A Gospod naš, on je otkrio da može, otkrio je i otkriva prisustvom naše crkve, svete pravoslavne, svetosavske, otkriva da može i da hoće i danas da hoće. Ali treba, braći i sestre, to je uslov, to je kapije, jest da je to uzak put. To vam je šifer. Hristos je tu, crkva je tu, samo da nam otkloni te probleme. Nazivamo ih još jednom primarne. A pogledajte kako moćno. Idemo ka Vitlejemu. Da se poklonimo, pazite, rođenome Spasitelju. To je predivna priča, predivan domoslov spasenja, kako se sve to čudesno dešava. Pa nam se rađa dijete, pa nam se rodi Bog. Predvječni mladenac, pazite, rađa se u vremenu od djeve bez oca, a u vječnosti od oca bez matere.
spaja, pazite, vječnost sa ljudskom prirodom. Pazite to. To je, vidite, služba božićna. Nego, ovo smo mi poprilično tu se udarili, tkanje božićnog bogosluženja. To je, braćo i sestre, vrhunsko bogoslovje. I kako se to stihira? Šta crkva pjeva na dan Božića? Nego, to je podvig koji nam predstoji da narod privedemo suštini tih himni, te radosti, jer moramo da se radujemo po kanonu. Nema, vidite, kako se to, jelkice, oj badnjače, badnjak će da bude badnjak ako Hristos bude tvoj Bog. I služba mora da bude, znate, ujednačena, da bude usaglašena, da duhovno radovanje bude opšte, jer je i patnja opšta, da radost bude zajednička, jer je i muka zajednička, da radost bude opšta, jer je rešenje i mog i tvog problema samo u njemu, rođeno. I pazite, on se rađa radi mene. Možete zamisliti to. Bog se rađa radi mene i radi tebe. Radi moje porodice, ali i radi tvoje porodice. Radi mog naroda, ali i radi tvog naroda. Radi naših, ali i radi njihovih. I ovom jeziku, i onom jeziku. Bog se rađa i bogatima i siromašnima. I mladima i starima. Dakle, rađa se kao čovjek za svakog čovjeka, svakom čovjeku nudeći spasenje. Od čega? Od čega, braći i sestre? Jel može neko da nam kaže? Evo, može, brate. Recimo. I? Ko je? Imamo dijagnozu. Priznali smo bolest. Griješem li ja? Griješem. Umirem li ja? Umirem. Osjećam li ja bol? Pazite, uđete malo u duhovni život, malo ozbiljnije, pazite, samo malo ozbiljnije. Odmah ćete da vidite da je u pitanju jedan neprijatelj. No legion. Pazite, takav prilazi njemu. A u njemu velika utjeha. U njemu grijeha nema, braćo i sestre. Pazite, u njemu, i to kao čovjeku, mi sad govorimo o rođenome Bogu, govorimo o ljudskoj prirodi, dakle, našoj ljudskoj prirodi, koja se rađa od prečiste krvi, od prečistoga tijela, prečiste djeve i od Duha Svetoga. Kida se lanac smrti. Ne začinje se od čovjeka. To je vrlo bitno, vrlo bitno. On nema oca na zemlji. Za razliku od mene i vas. Nema ko da mu prenese infekciju. On se začinje od Duha Svetog, Boga Duha Svetog i Marije Djeve, od njene prečiste utrobe. I zaista, pazite, dolazi do ovaproćenja, postaje čovjek i rađa se kao istinski čovjek. Pelemu, mi ćemo se u Vitlemu pokloniti, pazite, Bogu čovjeku. On će da doji iz dojki presvete djeve, a ona, pazite, začela, ostala djeva, nosi ga u utrobi, a djeva rađa ga kao djeva i posle rođenja ostaje djeva, kako kažemo i molimo se u crkvi do danas i do vijeka, prisno djeva, uvijek djeva, pazite tajno, kako se polako ukidaju zakoni prirode, kako se polako, a moćno oslobađamo moćnih bolesti i postajemo slobodni, postajemo zdravi, postajemo izbavljeni, to jest spaseni.
A njegovo ime nam otkriva cilj njegove misije. Isus znači spasitelj. Konkretno, pazite, konkretno gađa oboljele zone. Rađa se bez grijeha. Vidite, nova situacija. Pažnja sviju nas, grešnika, mora biti usmjerena na njega, braćo i sestre. Puštite sve drugo, zaboravite sve drugo. Od toga nemate nikakve koriste. Ni od njega, ni od nje, ni od njih. Zaboravite to. Pustite tu hipnozu, znate, politička, ekonomska, ovakva, pa čak i religiozna. Mi se uvatimo za ove zone. Čekaj, pa jedan je spasitelj. Imamo apostoli, imamo učitelje, tako? Isjelitelji, imamo služitelja, ali je jedan spasitelj. Jedan jedini, jedinorodni, od oca rođena, nestvoren. I sva pažnja treba ka njemu. Ovaj post zapravo u suštini nije ništa drugo do mobilizacije pažnje. Pazite, postimo, a mi se gubimo negdje interesovanjem. A ti kažeš, čoveče, pa posti, pusti ovo. Vitleju. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešno. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešno. Da se održava ta linija. Imamo i molitve koje nam je crkva ostavila. Imamo učenje crkve kojim treba da se služimo, da se orijentišemo. A imamo i ova sabranja koja nam daju mogućnost da nam lakši život budući. Da lakše, da ne idem sam put Vitlejem, evo tako? Idemo sabran sa crkvom, gdje nas preci očekuju, gdje se i potomcima nadam. I on nas tamo dočekuje bez grijeha, svježine, čist, potpuno čist. U njemu nema nikakvog grijeha. A onda vidite, neka samo što nema grijeha, a i to bi bilo veliko, nego ima vlast da ga otpušta. Pa ću ja danas, kao grešni, u mojoj svetoj, sabornoj, apostolskoj crkvi kod moga sveštenika da dođem, da ispovidim svoj grijeh, a moj sveštenik će njegovom silom, kroz svetu tajnu pokajanja i ispovijesti, lijepo da me oslobodi, ukoliko sam se istinski pokajao. I u pravom duhu, pravom nastrojenju, sa pravom vjerom, ne od prilike, sentimentalno, duševno, da ne kažem magijski pristupajući. Šta to znači magijski? Povuči 2-3 poteze i sve ćeš da riješi. Ne to, nego da vjerujemo, da to povežemo, znate. A crkva će sve to lijepo da nam sklopi. Pa kad ti budeš stajao pred sveštenikom i pod njegovim epitrahijom, ti da vjeruješ da tebe Hristos prima, da ti Hristos grijehe oprašta, jer on ima ne samo taj blagoslov da u njemu grijeha nema, nego ima i vlast, obratimo pažnju, vrlo je važno, ima vlast da otpušta grijehe, braći i sestre. Zato se svijet plaši crkve. On, kad kažem svijet, mislim na taj truležni duh, on neka što je pun grijeha, neka što ne može da otpusti grijeh, nego bježi u priznanje grijeha i u isticanje grijeha za vrobinu. A crkva ima vlast da otpušta grijeh. U svetoj tajni krštenja mi se oblačimo u Hrista i svi grijesi nam se opraštaju, braći i sestre. U tajni krštenja, pak i biti, novo stvaranje. U Hrista se obukli, nema grijeha. U novokrštenima nema grijeha. Ono što ćemo poslije krštenju, u borbi, u padovima, opet da navučamo na sebe, uprljavši krštensku odeždu, mi ćemo to umijevati kroz pokajanje. Pa će Gospod da nas umije u tajni ispovijesti, tajni pokajanja. Ne našom silom,
opet tu ne isjeljuje ni otac Dragan, ni otac Rafailo, ni otac ovaj, ni otac onaj, nego samo onaj jedini koji vlast ima, s tim što ćemo mi u tajni hirotonije, u tajni rukopolaganja, u sveštenički čin, dobiti vlast, blagodatnu vlast, tačnije mogućnost da vlašću Hristovom oslobađamo narod od grijeha, to jest da ga liječimo.